seminggu sekali dalam sholat, lalu surah Kahfi. Nah, untuk antum boleh menjadikan surah Sajadah itu bacaan di setiap hari, terutama yang besar, jadikan bagian dari tahajud. Termasuk yang dianjurkan dibaca setiap hari adalah surah Dukhan. Surah Dukhan. Nah, surah Dukhan ini menyebutkan, menceritakan tentang malam nisf Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Sadaqallahul azim. Ini surat ya disunahkan dibaca setiap hari, walaupun kita tidak menetapkan, maka yang anjurkan para santri disempatkan membaca dan jadikan kalau bisa dihafalkan, dibaca mungkin sebelum tidur atau dijadikan qiyamul lailnya. Dalam ayat tadi, dalam doa tadi pun kita menyebutkan Ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisf min syahri Sya'ban al-mukarram allati yufraku fiha kullu amrin hakim wa yubram. Allati yufraku fiha, yaitu pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menentukan qada dan qadarnya kepada semua hamba-hambanya, termasuk kita dalam bagian hamba tersebut, untuk ketetapan qada dan qadar Allah sepanjang setahun, dari malam nisfu Sya'ban ini sampai ketemu, kalau memang Allah takdirkan panjang umur kita. Ya, Lailatul Mubarakah. Dalam Al-Qur'an pun disebutkan tadi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, ulama mengatakan, ulama tafsir, yang dimaksud di sini Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami telah menurunkan ayat qada dan qadar, menentukan ketetapan-ketetapan Allah. Inna kunna munzirin, sungguh kami Allah adalah zat yang memberikan peringatan. Malam yang disebut tadi fiha yufraku kullu amrin hakim, malam yang mana Allah membagi-bagikan, menetapkan semua qada dan qadarnya kepada semua hambanya. Makanya kita berminta kepada Allah pada malam ini, mudah-mudahan Allah tetapkan malam hari ini hidup kita sampai ketemu nisfu Sya'ban tahun depan, semuanya diberikan yang terbaik, yang terindah oleh Allah SWT untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita, semua yang berkhidmah, yang berbuat baik kepada kita, bahkan kepada untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, Lutfi Segap. Adzin. Taqaddam. Baik, yang piket setelah adzan fadhal piket ya. Kita baca huruf tif seperti biasa nanti setelah ini. Yang piket mau jalan sekarang fadhal. Aulad alladhi yakhdum istidad al-asha, yang piket menyiapkan makan malam. Haraku. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagir siapa? Bayan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Marhaban bil qailin adlan bis salati marhaban ahlan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Marhaban bil qailin adlan bis salati marhaban
أهلا وسهلا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. هيقرأوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نسألك العفو والعافية معافاة الدائمة في الدين والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Na'arifkum fadail Lailatul Nisf min Sya'ban. Kita mengenalkan kepada diri kita, pada antum sekalian, tentang fadilah malam nisfu Sya'ban. Di luar, kebanyakan umat Islam itu tahunya malam nisfu Sya'ban itu malam berkah. Naam, alhamdulillah. Lalu mereka berkumpul banyak di mana-mana, di kampung-kampung, di musola, di masjid, di surau, ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Bukan hanya di Indonesia, di mana-mana tempat, hatta di luar negeri sana, di Yaman, di Mesir, di Saudi, di banyak negeri Islam sama melakukan. Tapi sayang, mereka termasuk mungkin sebagian besar keluarga kita yang di rumah, mereka hanya sebatas ma bainal isya'ain, cuma sebatas maghrib sampai isya yang mereka sambut malam nisfu Sya'ban. Setelah itu habis salat isya mereka bubar dan mereka sibuk dengan kesibukan dunia mereka masing-masing. Bahkan yang sibuk dengan kelalaiannya nyambung lagi dia. Yang nonton TV, yang main HP, yang jualan online-nya, yang macam-macam. Padahal malam nisfu Sya'ban itu keberkahannya min awal bidayah min maghrib ila tulu'il fajr. Dari maghrib sampai terbit subuh. Itu tidak berhenti keberkahan itu. Nah, di sini Abu Ya sampaikan dari ayat Al-Quran dan sekarang kita dengar hadis Rasulullah SAW.
Hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu sangat-sangat banyak, baik dari yang derajatnya sahih, muttafaqun alaih, atau hadis hasan, termasuk juga ada beberapa hadis dhaif tapi boleh diamalkan. Di antaranya di sini diceritakan, berkata Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, wa kharaja Baihaqi bi isnadihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda Rasulullah, atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatun nisf min asy-Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanam kalab la yanzurullahu fiha illa musyrik wala ila musyahin wala ila ghatir rahim wala ila musbilin wala ila 'aqi walidayh wala ila mudminil khamar. Al-hadis. Dalam hadis ini mungkin sudah sering disampaikan oleh para asatidz, para ulama. Mungkin kemarin juga guru kita menyampaikan dalam Maulid malam Senin. Datang malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, hadhihi laila lailatun nisf min Sya'ban. Malam ini malam nisfu Sya'ban. Lalu disebutkan di situ, walillahil utaqa'u minan nar, walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'ur ghanam kalab. Ini sudah sering disampaikan ya. Pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan dosa. Bukan sekedar ampunan, tapi pembebasan dari api neraka. Berapa banyak? Dengan jumlah yang teramat sangat banyak, tak terhingga. Sampai diumpamakan saking banyaknya itu seperti jumlah bulu domba, bukan jumlah domba. Jumlah bulu domba milik Bani Kalab. Angkat kepala jangan duduk. Milik Bani Kalab. Bani Kalab itu terkenal kampung suku yang besar yang memiliki kambing yang sangat banyak. Anggaplah mereka memiliki ada ratusan ribu kambing. Jumlah kambing itu satu keluarga bisa memiliki ribuan, puluhan, bahkan belasan ribu. Nah, saking banyak jumlah kambing itu, Nabi mendapatkan perumpamaan dari Jibril, jumlah yang akan Allah berikan ampunan atau kebebasan dari neraka pada malam ini sebanyak jumlah ghanam, syu'ur ghanam Bani Kalab, rambut atau bulu domba. Bukan sebanyak jumlah domba, sebanyak jumlah bulu domba. Nah, kalau satu kambing kita tidak mampu menghitungnya. Satu kambing kita tidak mampu menghitungnya. Nah, kalau bagaimana 10, bagaimana kalau 1000, bagaimana kalau puluhan ribu. Arti jumlah itu tak terhingga, sangat banyak. Bahkan mungkin seorang akan mengatakan kalau macam itu pasti dapat kita malam ini. Saking banyaknya tadi, pasti dapat kita. Ternyata tidak. Ada kelompok-kelompok manusia yang tidak mendapatkan yang diharamkan Allah. Jangankan cuma baca 3 kali Yasin, 30 kali Yasin, 300 kali Yasin, hatam Quran nanti malam hari ini, dia tidak akan pernah mendapatkan. Coba kamu kedua keluar sana. Abdurrahman Syukri sama siapa ID ya? Ke aula sana. Cepat. Ke aula sana. Tegak. Kalau salat Isya baru masuk sini. Tapi ada kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Siapa mereka? Di sini sebutkan musyrik, itu orang yang mensekutukan Allah. Itu semua orang kafir tidak akan mendapatkan itu. Nah, termasuk juga na'udzubillah min dzalik, musyrik itu bisa terjadi pada seorang muslim yang berbuat mensekutukan Allah, melakukan tindakan-tindakan kufur yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Kemudian siapa lagi yang tidak dapat? Wala ila musyahin. Nah, ini yang kita khawatir ya. Dan Allah tidak akan juga pernah memberikan kepada orang yang musyahin. Musyahin, musuh-musuhan. Beda panjangan karena sudah sering disampaikan dan juga kemarin sudah disampaikan. Wala ila ghatir rahim. Tidak akan juga kepada orang yang sampai memutuskan silaturahim. Walaupun dia kejungan ustaz, dia wong yang hebat di kampung, ibadahnya hebat. Ya,
sedekahnya hebat, puasa sunnahnya hebat, tapi kalau dia qatir rahim, dia tidak akan mendapatkan. Ya, tidak akan pernah mendapatkan, walaupun dia sudah hafal Quran sekalipun, dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah kalau dia qatir rahim. Wala ila qatir rahim, wala ila musbilin, dan tidak akan pernah juga Allah berikan kepada orang yang sombong dengan pakaian. Pakaian di situ kalau zaman Nabi memang cuma pakaian itu sombong itu dengan orang pakai sarung, pakai pakaian sampai turun di bawah mata kaki. Tapi kalau sekarang macam-macam, ya, dengan merek jam tangan, merek baju, merek apa yang mewah-mewah itu, dia bangga dengan kendaraan motornya, dengan kendaraan apapun. Apapun yang sifatnya itu pemberian Allah menjadikan kita sombong, masuk dalam kelompok ini. Kemudian wala ila aqu walidai, termasuk orang yang durhaka sama wong tua. Ya, hati-hati kalau kamu menyia-nyiakan rezeki yang diberikan orang tua kamu kepada kamu, termasuk itu kelompok wong yang durhaka. Ya, durhaka sama nikmat Allah, durhaka sama wong tua. Tamam. Malas-malasan belajar di pondok itu termasuk durhaka. Faham? Kalau tak pintar itu bukan. Memang kita tak pintar, sudah berusaha belajar sungguh-sungguh, itu pemberian Allah bagi kita. Tapi kalau malas, itu termasuk durhaka, termasuk kufur nikmat. Kemudian wala ila mudminil khamar, dan kepada juga orang yang suka mabok-mabokan. Nah, macam ini disebutkan mudminil khamar, orang yang mabok dengan khamar. Tapi ulama sepakat masukkan apapun yang memabokkan. Ya, seperti zaman kita sekarang adanya ganja, adanya heroin, ekstasi, segala macam bentuk yang memabokkan. Kalau orang tidak taubat, bukan malam ini baik taubatnya, ya malam ini taubat, besok lanjut lagi, tidak, sepanjang hidupnya dia tidak melakukan lagi, maka dapat. Nah, sekarang penjelasan mengenai sampai kapan pemberian Allah ini diberikan oleh Allah. Wa akhraja Ibn Majah bi isnadihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, mudah-mudahan orang tua kamu tahu dan sudah bisa mengambil bagian lebih, keluarga kita juga siapapun mereka. Idza kanat lailatul nisf Sya'ban fagumu lailaha wa sumu naharaha. Ini dua pertama poin. Rasul mengatakan kalau datang malam nisfu Sya'ban fagumu lailaha, bangun, artinya perbanyaklah taat, perbanyaklah ibadah. Dalam bahasa kita ihya'ul lail, jangan kita banyak tidur malam nisfu Sya'ban itu, ya. Fagumu lailaha, bangun, perbanyak ibadah. Kalau kita biasa sampai jam berapa ibadah, ini lebih kan, banyakkan lagi ibadahnya insyaallah. Ya, malam ini nanti ba'dal isya kita akan melakukan hal tersebut yang sudah menjadi alhamdulillah rutinitas di pondok kita. Wasumu naharaha, dan puasalah di siang harinya. Nah, besok kita puasa insyaallah dengan niat puasa nisfu Sya'ban. Kalau orang itu puasa nisfu Sya'ban, maka dia boleh nyambung besoknya lagi. Tapi kalau besok dia tidak puasa nisfu Sya'ban, maka besoknya tidak boleh dia puasa, kecuali puasa yang sifatnya wajib seperti qada atau nazar, atau yang sifatnya kafarat. Lalu fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu li ghurubi syams ila sama'i dunya fayaqulu. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu dari semenjak maghrib tadi membukakan pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya, pintu pemberiannya, pintu segala pintu kebaikan. Dari kapan? Min ghurubis syams. Lalu Allah berkata kepada kita manusia, ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana hamba-hamba yang pengen minta ampunan, kan kuberikan ampunan pada malam hari ini, kata Allah. Dari maghrib tadi itu, ya, Allah terus meneriakkan kepada kita. Ala min mustarikin farzaqahu. Siapa yang nak minta rezeki, ya, yang kita ngerasa susah dengan rezeki, punya masalah dalam usaha, pengen lancar, rezeki kita banyak, berkah. Tadi sudah kita baca alhamdulillah, di antaranya itu, ya, ulama kita niatkan Yasin tadi untuk agar dimurahkan rezeki. Itu ada landasan hadisnya, bukan sembarangan. Ala min mustarzikin fa'arzaqahu. Siapa yang minta pemberian, minta rezeki, kata Allah akan kuberikan pada malam hari ini. Ala min mubtala fa'afih.
Siapa yang mendapatkan bala musibah dengan penyakit mungkin, ya penyakit atau balak-balak lainnya, musibah-musibah lainnya, ya naudzubillah, terutama naudzubillah min dzalik, musibah agama, maka mintalah agar aku membebaskan kalian dari hal tersebut. Akan ku bebaskan, kata Allah, akan ku sembuhkan, akan ku bebaskan dari segala bentuk kesusahan dalam kehidupan kita. Lalu Allah menyebutkan lagi ala kada, terus ditawarkan, siapa nak minta ini, siapa nak minta ini, siapa, terus bermacam-macam pemberian Allah. Allah sudah siapkan. Sampai kapan? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Hatta yatla'al fajr, sampai terbit subuh. Hatta yatla'al fajr min ghurubis syams ila. Jadi bukan mainal isya'ain saja, bukan antara maghrib sama isya selesai, tapi sampai subuh. Maka kita berusaha ya untuk memperbanyak ibadah pada malam hari ini semampu kita, dan insyaallah kita akan bangun sebelum subuh seperti biasa, terus berminta lagi kepada Allah, dan kita akan berpuasa besok insyaallah taala. Jelas insyaallah. Malam hari ini insyaallah nanti kita setelah sholat isya, sholat sunnah seperti biasa, ba'diyah, kemudian witir, lalu asya. Setelah asya istirahat, insyaallah mungkin jam 9:04 kita kumpul lagi di musalla. Kita awali ihya kita dengan sholat tasbih. Ya, setelah sholat tasbih kita baca kitab Babul Fathul Usul, kitab zikir yang penuh dengan munajat, dan apa yang ada di kitab itu kita insyaallah baca terus, kemudian setelah itu kita sambung dengan doa-doa yang lainnya, ya doa-doa yang biasa kita baca yang ada di kitab Khulasatul Madad, diantaranya zikir-zikir wirid yang kita biasa baca di pondok, insyaallah kita akan baca ya, diselingi dengan qasidah sampai selesai mungkin jam 11 insyaallah taala. Tolong nanti disiapkan, ada aulad yang piket menyiapkan minuman, dan juga ada pembagian sedikit roti mungkin di tengah-tengah zikir. Dipilih nanti berapa santri. Wallahu a'lam bis-shawab. Jam 8. Baik, sekarang baca surah Tabarak. Bismillah, kita qomat salat. Bagi pimpin surah Tabarak. Surah Tabarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم ما في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء يحصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذي من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في الغرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمساك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أمن يمشي مكبا على وجهه أحد أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع وأبصر وأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي زاركم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أريتم من أهلكني الله من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أريتم من أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العرش العظيم صدق الله العظيم rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. بين مؤذن الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا كما الصلاة من ذرياتنا ربنا تقبل دعاء استووا تقاربوا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. استووا تقاربوا rapatkan lurus, kurang rapat geser ke tengah. Siwak rakaatain bisiwak khairun min sab'in raka'ah bighairi siwak. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Rabbi ya Rabbi kan صلي فضل الشعر بركة. الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين إن الصلاة مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من عالم هدر السنة. أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اذهب عني الهم والحزن. لا إله إلا الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام أدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي يا كريم يا ربنا يا معبود. سبحان الله. سبحان الله وبحمده دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدل ما في علم الله. صلاة والسلام دائمين بدائم كله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها نصرها نورها وبركة هداها. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه. اللهم الخير وإنا عليه. اللهم لا تحرم خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرم خير ما عندك بظلم ما عندنا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لنا وارحمنا واغفرنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وأهلنا وأصحابنا أحبابنا وذوي الحقوق علينا من أحسن إلينا أجمعين.
اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان أعنا على الصيام وقيام القرآن وهي السنن واحفظنا من ذنوب الآثام صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم Qadar salat sunnah jangan ada yang ngobrol ba'diyah kemudian witir 3 rakaat setelah itu asya jangan ada yang masuk sakan ya tidak ada santai masuk sakan langsung nunggu di aula di halaqah masing-masing nanti didatangkan makan setelah itu segera minum balik lagi ke musholla ya kita usahakan kalau baca paling lambat 9 kurang 10 kita sudah mulai Qadar rakaat sunnah yang pikir nanti siapkan untuk di musholla 4 nampan